thir tu te in zawain chi bai ule Mizote hi khoi muna po mila ko ran le khotlang bel tlat mi kan ni thin hi Mizo min ti Mizo tu le Mizo ni ti nuam tu poimo takani amaro chu kan hun ton me ka hian USA Mizo te zinga thalai te zinga thangthar te zinga Mizo ko ran Mizo khotlanga hruai tu ni na mo phurna chel ngam lo kan pung chho mek hei hian ngong thalo anei theidon ni na lang tlat hei hi a chan lian tak pakhat nia lang chu Mizo Pol official le khazia dan aduan dan abuat saitan chungchanga thangthar ten thalai ten inrin tok na an tlak cham wang ani chumi chungchanga thalai te thangthar te thuam chak turin da Mizo chuan hei hi abuat saita ani The Mizo chuan chawlkar khachung o tur Mizo Leadership Writing Workshop abuat saidon ta he workshop a hian Mizo caution le khotlanga kan mamo minute zia dante report zia dante somna zia dante shatir na zia dante deal na zia dante le Pol official le khadang zia dante zir ani ang zirtir tu tur pulal chan hi ma Mizo hi US Mizo thalai te kum som chuang Mizo ziak le chiar lo zirtir to ton shia thatak nei ani Mizo caution le khotanga shwai tu ni mek tele lani tur te tan he Mizo Leadership Writing Workshop hi kalnge nge chi ani pulal chan hi ma Mizo hian kum sang ni le som pali tang khan ni pui sikul cholain Indiana Mizo thalai te tan Mizo tong zirna abo sei thina keipo kum ni lai mai chu ka local ve to a chunga ka thil zirte chuan na satakin Mizo tong ziak le chiara tun thleng hian min pui ani keipo bulal chan himan hela hen gazir thin to a ma ka son puya wa in thleng hian kha ka zir na te kha kamang tangkai ani keipo 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 kepo keipo keipo keipo